Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri mikro muri kumwe nanjye Edirwema. Mu Burundi amazi y'ikiyaga cya Tanganyika n'uruzi rwa Rusizi yarenze inkombe abangamiye ubuzima bw'abantu babyegereye na bimwe mu bikoko byo muri parike y'ishyamba kimeza ya Rusizi birapfa. Byinshi byaragongwa mu mabarabara kubera kujya kuntu vayo ku mugoroba hatabona imodoka ziko zirarengana imodoka zikabigonga ibindi bakabifata ku gihugu n'uruhombo runini cyane gose kuko iyi parike yaragenderwa n'abazungu abantu bagiye muri parike bahibona mugabo gushika ubu abana bari kubararukubu ntari bazomenya. Abo ni bamwe mu banyagihugu b'abarundi batuye ahegereye ishyamba kimeza rya Rusizi. Komisiyo y'igihugu y'amatora muri Mozambique yatangaje burundu ko Daniel Chapo kandida w'ishyaka Frelimo riri ku butegetsi ariwe watsindiye umwanya w'umukuru w'igihugu. Abarwanyi ba Kiyisilamu barwanira muri Burkina Faso baba barimo gukoresha mu ibanga ibice by'amajyaruguru ya Ghana. Abategetsi b'iki gihugu basa n'abatabibona. Hari ibimenyetso bishya bigaragaza ko Ubushinwa, Iran n'Uburusiya bishishikariye kongera gutoba amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.